La Salteaua B învinge Ibrahim Makhmudov, Kazakhstan. And the matter B winner is Ibrahim Makhmudov from Kazakhstan. La Salteaua B, categoria 72 de kg, lupte greco-romane. Oliver Caistani, Ungaria, Alexandru Ionescu, România. And the matter B category 73 kg Greco-Roman style. On the red, Oliver Caston from Hungary. On the blue, Alexandru Ionescu from Romania. Barına чексиздик. Жаңы о абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. La Salteaua A învinge Birbas Nulaev, Kazakhstan. And the matter winner is Ibrahim from Kazakhstan. Medicul la Salteaua B. La Salteaua A, categoria 79 de kg, lupte libere. Zaikirov, Kazakhstan. Angelov, Dimitar, Bulgaria. And the La Salteaua B învinge Alexandru Ionescu, România. The matter winner is Alexandru Ionescu from Romania. La Salteaua B, categoria 55 de kg, lupte greco-romane. Leonid Moroz, Republica Moldova. Demirov, Tenis, Bulgaria. The matter B category 56 kg Roman style. On the red, Leonid Moroz from Moldavia. On the blue, Dimitrov Denis from Bulgaria.
Контроль. Спокойно. Шашпа. Çeken beni. Вот. Все, 5.